Hello mashaka ndonto kamba namba na kesa suna kuna mana mthamini join ish na ku heta ku hlaya breaking news ya Ben Mayengani guys xilungu lexi nga laha xin bin so ririmi ra mina siza ri tolovela okay so mara na mamukela ndonto kamba namba kuna mthamini joinile ka Nkanelo wa Gingirikani kesa suna ish na mthatata via xilungu leya xin bin guys ririmi leri nga tirhisiwa laha rin bin so breaking news leya yini vavisini. So, Mondringet. Bashaka and not. Okay. Bashaka not a man about the Kiss Ninge Namunta, look at me subscribe. Subscriber, channel subscriber. Click the red button, also click the notification bell. Bengal blame maka breaking news. Could look in that shota and a selling zack at it bell. So, yeah, guys, Ben Mayengani busy the breaking news, eh? Man ku show look show start breaking news and impela she's been breaking news yasungula le ngaitwa 2020 kuba shugusha soka ka Xitsonga Music Awards because mina hluphe popular rama nechi ertsarweni xilungu lexa xin bini so loko mona mikhani kangama la maka xilungu se rima result tolovela country guys I can't if you look at tsansa sweswo hina jigi xiguxa suka ka EFF so mina loko na xivuso xa ku a ni swi tivi ku ri i ncini lexi Ben Mayengani a nga ta tlhela a xi tshika futhi sweswiwani nchuhwini ku a ni swi tivi ku maybe xi nga tshika ku va muyimbeleri wa Xitsonga kumbe xi suka xigazeni ma twisisa mara no tshemba ku a nge tshiki ku va a hetisa yindlu ya yena hi ku yindlu leyi a yi kha yi vulavuriwa swinene laha ka social network no tshemba ku ta kota ku yi hetisa a nga tshiki ku yi hetisa and again a nga tshiki ku yimbelela ku hi ningu lava mulotheni. You know, she's very, she hloka xi vuyele mbinyini hi swona ni lava yimbelaka mansandle so yeah nkombela bela nga tshiki ku yimbelela and nga tshiki ku hetisa yindlu ya yena so yeah swin'wana swi nga kona mahungwini ku Makami G1 is releasing an album HIV MAKHENSE hi February. Album ya kona swa hlekisa tingoma tinga la mavita album ta kona I mean mavita tingoma ta kona ta hlekisa and xi xin'wana lexi xi ni karataku hi Makami ku ri ina mafenya ngopfu man kanele ka swa serious swo fana swa music a ni swi tivi mi ta byela mara twana mavita ya tingoma ta kona kuna factory setting hlekete vito ra ngoma kuna password ya mina and then kuna ringtone ya gospel imagine va ku i receive ra similar ringtone ya gospel and xin'wana lexi xi karataku ku Makami maybe swi nga va swi n'wi tikeleni ku va vanhu vo tala va n'wi teka serious hikuva a ri na mafenya ngopfu ka swilo swa serious cause music akanye u tala ku vulavula na vanhu loko u kha vulavula na mbilu mara mhaka mafenya hi ku yi n'wi talele ngopfu leswi a nga yi swona a nga swi koti ku hambana na swona mara guys mi tivoni ti-video loko Makami a kha a ringeta ku kombisa i bodzene la yimbelaka na yena la ku a fane a yimbelela njhani xi se a xi na ntirho mani yo ses xa doha va ndzerile mana yena kun'wana nga u nge pfuki u n'wi kotile va ndzerile mana yena kun'wana nga u nge pfuki u n'wi kotile eswifevi swa tivana n'wana nga u nge pfuki u n'wi kotile ya ne no mara hi khensa auto tune ku yi ta lunghisa swilo hinkwaswo plus Makami wa swi kota ku lunghisa ti-voice ta vanhu na ku endla ku swilo swi balansa kahle lani so ho tshemba album yi ta hisa so ta va hi yimele yona so mastak vele ka ha ri January vanhu vo tala va busy na ku tiolola ma swi twisisa so Mr Boss is also back in the gym you know he is back in the gym ile ku tiololeni lexi ni karhataka hi Mr Boss ku ni twe a ni kanganyise laha ku a nga kotangi ku fikelela at least 5 lift ups guys ka video leyi ni kome mi languta
van'wana va ta ku hi video ya khale mara hey Mr. Boss is back in the gym, he's trying to put things together. A ku dyiwa swo danadana swo tala ngopfu hi makhisimusi so ku dyiwa swo tala ngopfu mayonasi tinyama tirhayisi swi tele leswi nga dyiwa so makhekhe a ku tirha hi mabyala van'wana lava nwaku so minkarhi ya ku vanhu va kota ku va thona swilo swi va right wa twisisa so na Mr. Post i busy hi sweswo so loko ha vulavula hi swilo leswikulu ku na ntombi yin'wana yi nga ndzi ka phulu man ni kombela mi join mara ku le ku nambe ka chilasi yo ka nambu hi le ku sukani hi ta onhena tifoni hi swi swo phuta hi maka maka chilasi na tifoni ti ta onhaka tana mi ta hi joyino yo I know mintombi la nta join koko and you know I'm gay so but you never know things can change so anta join man very ka namba ndawu leswi kahle ku ene hina n'wana ti January hi le ku hluphekeni timali mali ya mathekisi mali ya swakudya swilo swi le ku fambeni January leyiwani hi le ku sikeni mara munhu i busy na tiphula la mara swi swa ku na balance okay va kaendela ka nongo ko yena wa Nkanelo wa Gingirikani khese swi no ku la mhla mina ngitini ni ri a hi ndleni kahle a hi tshamiseni sweswi nkarhi lowu taka ku ri mina mandla lekera ni ri salute eka Dors mi nga titimeli